kashatu ngawutosha zeshaha ntwa twashikira mu sitting room yawaho twanjura program ibakweta ukubira mbanye ta Paul Abaho da political side, and of course as usual burwa kashate shahe ntbaturi omusho ejo ngawutosha ndondigezaho okutakwita fari arni biha ebtukuteka te yawo yose kwa ta focus ihangandi gema hensi ne gemahi then niwe tukherezo mu cyago kuteka teka ukata ebtwagamba mizani ukabigeranyitsa nibo bano teka tekaho na rebisya ukabyegera ha Sky TV rakari abantu kuri ya Radio 5 DJ Kanyama na natwara igisho live and clear abasa kututunga utahendekere, you just tune and then utkwata ugarko tureba at the same time angaputosha ntwatu inabagenye mu rumo gwanyirwa guyoro bimunonga nbanyorebezo mu rumo kuba mines to those questions, then abashejaba baskwata bastranya gura basta level yo kwenda kuzishangaho oguno murundi twinabagenyi pano full ejwire kandi mwakuncereza tukatandikira hariya Kenneth Lindero guno murundi gwa kabe na yapiaringa mu program kubiri kundanta kora musho biyona murundi gwa kabiri so Kenneth Lindero yabari kwija twakwakira nakira yabari kunyita ashimira abagenzi banje panorisi bagenzi banje kandi abunkukunda ng'umuntu bakanyangwa tu orchiamano wabarisa bitinza bikiyongera se okwachiamano wabarisa kiruhura unaherera kaye cyo kitagabeiro okwachiamano wabarisa Emuzo kama mateshi abarisa bo tubanja guchama babarisa bamata diga wadaya naro wadaya guchama babarisa kana yabuza so yo twatora nimbe ndira kasa na rukira abantu bakikatsi a district eje Kiruhura nabo icyo ya twahiro kutwengo guno murundi akugeza okutahwita fari tumwesije bwazo wa Mongolia no mukozi wishengero aha ni ishengero kuri Radio 5 na program okumanya chief editor wa Radio 5 kandi no muntu mahanga mu government hatumuji byantika so mu government akasoma kingfutera akagamba no so mwazi bare kwija de utere kampo ko takabaire gamba no konka yabare kwija sho bare ko nabakutereba bakorera Sky TV batahi banje ndetse kino tutababya anya keji umuntu kwa chairman wabarisa mugombora kandi nawe tari gombora y'abantu bakwe gukubisa abantu bose rero barisa bende kwirka kariro kwa gombora ringa bweju nareka mwenye kawegera tanzo kugira ngo ubundi habiri mu tatoja no wirishoro konka ito bantu irishoro mu kwembere ito abantu bayo tanga kushera ndwanje kusimisa ndwanje manyango ateraho cyo kweza mu kibasika what a wonderful compliment uri myaka ne basakurumba kawe Nixon twatungura turi abana bato aro kugambe byahari wena munywani we Karfan se wante kuba kundra cyumu no nganuka bingari none tukanye atana chiringa niwe na simba yikujya na chiringa ni simba kujya mu kitama so back program era ko tumdawn and gonamazima garango arabantu abako apiaringa ara ineji konka okareba ngo rangana abakugirira imbabazi kurinda rino kashikari vuyo ku sharinga Nixon gudu murundi wakushira inspired me personally yabari munonga abaho na mwana wanje Boaz mumatim cyakusima abantu Boaz uya nsimwe njureje bire buzire yazagwa okusima kwa Boaz kuka nashemerwa kandi nabwo tari ikintu cy'urungi nko muntu kuburyaho enseteri nese rukureba umuntu akagira iki yakusimba nangwa no yakusimira akantu kace umwana yashoma katandika mpiwana akaheza university akaja tizo barna banza ishomero uwantira hagari nabaho
takampeka gari ya ntwara ya obsession mara tikanye baga ubu no manyangu echo nechi tukatahita fire kuru mnonga so bowazi wano simoti nanye ebinabengamba hino kubya kushemize ubundo ukachikunda nanye misimara no doubt abuko batino kwija kukanise bitu government gakoresha cyo kundamusaba kutureba nabo turire kandi batwe turatinze nabo bongereho government gakoreba ijo twagiraha abantu bantera nko kashika mutatsigeraho kanya tukateraho tsumuka tshatu mbenu bantu bamburiza hata shonga naje to producer kasachura wamenye sika the new kid on the block kunkana trending number 1 Niger kashenyagure FDC yagizegas timo FDC washenyagure ne don't know anyway welcome back on the show na twarundi show kubaramutse insima management ya Sky TV show ari kuguma murira kari abantu na Radio 5 kuriya it is very good show ari nimba sima management yona nakushemerwa Nixon anye personally nkamura kare and it was very good nguko wakigamba tukareba na government yareba ngaije kutsiza okusimu kwa ukusimo kwayo tingo kwayo mabya yebareba imona mkumabya ukatunyura ukatu inspire ene sabu ruzungu wona it was magnificent tunzigamba exceeding and profound so sware government yakasima bowazi nakushimira Kennedy katsabe munungaranga program yeje gitera muheru nguko yatanduka ko yatanduka rije munonge leta nazi anyway turikwenda kubiha ahitwa twabagambira bari ya media platforms zetu abagira ngo nza kufocusinga aha muyaga ubwo nguraba burengyerwa eizooba wa Africa na hagati na Central Africa ukira munonga uburi zamani uburi no gutwara governments kugaka mbundu kuri hanga kurayenshaka ya hamberindi kurahamberindi tukaba twateka that is a belt so tichignoringe konkaro reasons zo ko petrified zo kura cyarenga line cyakutinsa ngo maybe ndugubasa kumuyaga tukateka ngo ije koneza gumanitera mukabari ndwasuta girezi yarugo stero kuma ukwija kandi ukwija kukanyuko ibi biramugasho wahuga ko gato kama yiwe yirija kushikura nyuko so niyo wenyine ngiyo so in fact fume kane habura oguwa itanyuko kwara agigo ajinaji agirezi akwatire mukiba so hizo ni nyamto anto yo tambike nkoni na reko kwashire and ingira ngo am tempted kutanka ne boaz cyo kwanza cyavyona ekiruhoni kisya sagira tikite focus ninga tarukisi ansi izo so na cruise tuzware ngezitarinsi harho need yo kutina harho kisyo mugezi kuzensia ninga is usual stuff ka kuze stanto rero so boaz timanyo cyo kureba umu staff ka no reba ki wabari Paul chogoza nk'icyo mwenshi kuteganisa ukora atandike uga kantandike buri muntu Niger being the recent case kantandike ndi buri muntu nakubona ukora atandike nayo cyo kubanza harimo mazo baga kusinga kuguma umunsi government yahinduka harimo mazo baga kusinga kuguma government yagahuku buri muntu nakwata umurimo wari mu government president nawe natina ko umuntu wabutosha ngo yawe nabari mu government y'ibintu bitinisa nabo mbamba hunga
abantu batosha mbaba batakumanya icyo barakora se n'abashubuza ati nerone nabo nakinga Rwanda bakagera ku eizooba nk'iryo ubwo mu kaga y'ukwezi kwa kane mu Rwanda kinene tugize ubita Habyarimana umweru mu Katima n'izuba rw'umenya bito mu Uganda amazoba gutwaga sime n'undi nkene government kuri bihugu utakumanya ukurira rimwe utakumahorara utakuma mukazi wawe yanakuta ibiro tuagula bagaze ubu tugatari cyane ubu tebra na tano kukubanza muri na shanje na gumwe amino bwa hambogote kagize bari umwiruma ibiro tukinga kabiri 11 kwa kana muri na shanje na mwenda ubabi ngamini ngushka gizo ubu rara bazi okero na tito okero bahamba obote yekira neta nukinga manyaje izoba nabo hakabo hizo bari gumeka ebiro abana mukaga kukubanza kinana mukaga karizo bari gumeka Paul government yarga hina bataba kuteko bujini government no bakubera n'umweta yarga hina bakuteko bujini somewhere nabaru celebration ndate kuko celebration no kuko no yendo kandi government nabwe yarga hina bakuru ndate kugira bara nkareba umurigambia kubera ko namushana yaha yajeme umumbembiza barasimira kuba ayabiri ngayo numba rwa sirimu kuba bemba mukwatara abasekara bari kwasaba ko mbingo mbembiza kuzo mu exile mu Equatorial Guinea akayina ba bodyguard bakamba musherekeza airport jamia kai ninkoni ayine korahani ayine nuru kwanza ngo babasiramu rinkesa turi kana tembenye nyumu mwazi mwazyo babodyguard bakari yombari ahandi turi uteke mbaga twahona mwembe zari eccentric hiyo bruto what babodyguard bakaba yombara kuba umugati kabutacho Paulo amahanga mingi gari mbindwe kweka maybe West Africa na Africa tucherirwe kwega tukarwo mu mbereje abo kuba Uingereza bakaitaho umugabe wabo arunga bakumeta George wa mukaga George akaye numuze go kakanze parliament ya hindu parliament itensevi hatoja kureba ko kugura abasirikare abarebere president wa Niger bazuma rese wakaruru bakarebe bakamuyo bakiyo kusuzuma order iyi batara participate ngire mu kure kandi abaye president show guards nabona abasirikare bamana so umugabe George yabo kutegeka Uingereza atakora te parliament ya chuma bajombagira mu mani icyareta abantu ba yoroberebera cyo bihange culture yo kutinebera cyo umugabe gatumwitire bakamutema hamara umugabe George umukaga so ito turiyo tugamba Niger president wa muhiro bamutomu chiyungu no mukazi wa finka no mwana America ito kweta banga do democracy nabo president wa bakamutomu hangu John F Kennedy kumara nakaganye tayise gongwekera plan yamahe nari chikunka inaba mwise kaba assassinated so kungu za tudaga chikuzo chawe ito tucherirwa ko kwega ebyo birubone biyararikereza abo kuba ukwamba government kikabe cyenda ebe ngato mwigano ko kujya muri ebisiyaga kiri risk kukigamba ati buri muntu na corona so motivation yo tingiye ebisiyaga mu Uganda ate jahansi so motivation yo kwamba government ncyendebe yahansi neze zeta hansi ombe mbeza bakuzaho ashime kuba hari cut off point eyibeta point abagete Damascus point eyisawu yarigire mu mbyenye makaza ba Paul akaburengeri ya Kristo tugere uturasi yahi n'abantu gutorobera constitution obutamango bwembezi mu burabo mu karuru cut off point ejo ne cut off point ejo orukugitusia ate kugira omwembezi utayakunda ayagira batahibe baki bakaja kate okaricha tuyo kwa government tuyo koresa mani tuyo kuremera ihanga bite ngo byitu tutarebira bite ngo by'abantu bono muhanga
Rollins umurgana no mumbembeza we binamani kabuye nakize byafayo nkahurira nguwe kuba bumuhakanisa bagenda bakwakira umuntu inyinginda izamuturwe nyanja abasirikare bakusinduka ubwo mwiza ukirebe baganda y'icyarango hazananka witwa munago mwiza so togarika utune dictator umuyanga no hunam kongaro rinza kasiyo gwire ya tapana we cannot continue like that yichereza political parties zabo yichereza abanyamakuru batakaruru akari nakandi to ya supporting ngiri bamusingo mu karuru gana korgo bitaka garaka kuri nyuma so icyo kureba mu West Africa benshi twararekereza motivation yo kwamba government bajya ngo kwamba government African Union, European Union, ECOWAS, South African Community sadaka mba kuchena hameze mukaga maba kususpendinga ebigombe bimwe aiba kususpendinga ni kuko bakubimo fathers union bakubimo fathers union nabana bamba kumena ndarite bako bingo oh he fees so benefits of fathers union ni feel good nitina nabo shija feel associated ingaba kwini igor cyama babarisa bako kuya mtu bakuya honteza that's it tukazeza unojimura batega bakubinga damu ya utuba kujita pili ndio tukwata na Paul nduza kendera na batayibanje bongera nshera rishiriza kuba okwamba government gobere nko muzana because ukina faso bakamba government inundi ebiri umwaka gumwe mari bahamba government inundi ebiri umwaka gumwe hoy no ikahamba umuntu umwe inundi ebiri 9 months Guinea Conakry bahamba government now hati Niger ejoshonga first of all noyobuza enshonga zo ku Rwanda zariza abantu abonye utari patient enshonga zo ku Rwanda zariza abantu abonye utakuba patient because amahanga gabona akari yo bururu bembuterwa and fair butakwibwa fair okwibo kuriyo utakumanyisa ngo ibyo kwenda tibukagamba tibukahuru so hatu bodari patient ni njimanyisa ngo ebyo byo kuronda oyinaba kwagera konge tusinge bukuru no mangu tini tuburi kirakwebo that is the very reason abonje urumwemeza shimwe kuwarenga amahanga mijyo mu Africa maybe yo South Africa maybe in Botswana maybe in Namibia maybe in Tanzania amahanga tugakwingura 10 agari yahibuyo government ubutahamba abasigara 12 turi candidates taro so we should worry so now Nixon ni timanya timabo y'ikiburu kureba musarikara wahamba government bende ya Rwashane hano kwa hiyo bende ya Russia omba kwamba basha gusa bende za Rwashane ikanya mukira nangwane zihage riye tu timabo y'aba kwamba governments beino buganzi wingi population networeka ngu owasingira karuru mutarwa nabara baketsimira ito twetegereze no gwahambisa man abuko wareba streets wareba media space wareba no rebera kimwe ngo kwamba government wahinduka umuntu w'amana abahiro government ishaka liberation government gwahina bakuteko byini hina bakuru arizo nabo actually bogazi ya kigarika mu arizo nabo cya being specific this time warkunda batinkureba ba street ni dansa abajaguza because abemera change for any reason kankani ngakarija kuzana train ni pindo harimo trend insia eyo kushuta tabakwamba governments they are heroes probably ari kirengere just cause one Nixon noreba ki iyo bari munonga icyo kubanza wareta umuramwa mukuru munonga West Africa ina kantu kakutano hokachina na kunu ya Africa ndisho nese rumwa basaramu bingi aza basaramu yuru banywana banje nabakunde banabampurire basase bino kuba kucamacamuka bino n'abantu batara patient agamahanga gona waza gareba Gaddafi akakora almost
mu mwagambira exceeding yagezaho yakora na hata abacurwe mu butegetsi batakakoraga konka bakimuka bahereza abantu babacumuka mu karo ngo numwenda ki ngo buri kintu cine konka twamane myaka nane bitakatera gakaro nite tuino orwoyo rwo kutera karo akarushi kana ko kukorwa rurungi kana ko kujira university kana ko kushashira umusharo takatungire murimo katukatera ngo tutungamizo mu desert akaru tumugumisiriza ekibozi yanaga ngo kimara nke ngamba yerigera Gotv bambinga bamwita bamunago mu desert yajundurokwe no kumuzika tubaramuzike nati njyango wabuze kituru cya Gotv official abaso utachitunga bacha mcharra bamwita aba Tunisia nuko so arhakaze nco kurebera kunuya za South Africa za Central Africa kunuya kun zibayo kokati zine frequency nkaziriya arumshija kali ya Egypt man bakumwita man Miss Manoha izina ryanyo sisi akana jirangu Muslim Brotherhood Muhammad Musa no baso takuburwa umunsi y'abasiramu nkebicweka cenda rigana ukagama Muslim Brotherhood no mwenza ngo hate abatar ba brother bano ba what is your point if President Museveni nayo kati nga ideological or readinga a Christian account yimuka kagira Christian brother no atina na mindset so akakantu ko kucamchira no problem ya kabiri hata ni warete icyo kurebero cyiri hanga manyarya sia constitution itana rikatungo ko utegeka rukumu Rwanda nkaga we basi imyaka 13 hata basi constitution itano basi murundi itano amahendi yaho government actually ni nkamukaga kurganshanju nena okusiyijwa birabura na mukaga byo kwa mushanga batwire no okucamucara kugawo kuzomazina gabo wareba bakurgawa kandi kinde kizibe kibine nibaba batarakozere hamwe tine kinde kibakozere hamwe nurebaga mahanga agakushaga tebeki omuramo gwawe gwangoreka nkunsoma muki muchurro no kuyehoza government ko kwati yanga nka South Africa kurjira chimwaro worta sisuru okuija kwikara president ho hati bona bakakora honka hamo omwar mukuru omwar deputy ondijo omwar secretary general wa ANC ondijo area district governor wa ondijo oreba ngo bine connection yagumire neba connecting because worta sisuru Mandela Tabombechi kwizira kimwe okwikati bona nbaba binaka kwata ANC ba urva tembo bona nbaba binaka kwata ko kuza Tanzania wargo wa Nyerere kazo Hassan Mwinyi okazo wa Benjamin Mkapa okazo wa Kikwete bona binaka kwateka chama cha mapinduzi na afronanje pateji abiri ya Zanzibar na mbona kureba ngo natanu yes natanu chama cha mapinduzi afronanje bona binaka kwati ogwa kabaryo mu university girdi ogwa deputy minister ogwa deputy president no rebera kimungu bakabar timu bakubirdinga bakuihansi bakuija higo naka Nyerere yagire kwa pointingira Benjamin Mkapa press secretary ekene shanjo netano na mukaga no rebera kimungu akija karom system bakum assignments zo kugenda gukora party structures mobilization oku iroko shomeroku uyihe IDG ojireta Kenya no wakutanzira wa Jomo Kenyatta okazoa Moi akar deputy wa Jomo Kenyatta kamare myaka 12 Moi naza kufa ogakar deputy for 12 years
ijumani stability okuya firo ya ba president 24 years emyaka 4 akonaka kwati akaka kwati tokubasa kashanga mu Tunisia tokubasa kashanga mu Niger tokubasa kashanga mu Mali no bakwese tokubasa kashanga mu Egypt no kumano reba abantu buri umwe nayijo kwo ogajoininga mai achibakano agwera abantu ababiri achibayaba lieutenant akwate mbunda gun point agita muntu ambinga echo twaza kora mu South Africa ahaboko abantu bako bari mu ANC bakargo mu youth wing ningo mu women wing ningo mu ba MPs babo bahendera babiri ba general secretary bahendera babiri ba executive ya ANC nicho jumwe na Tanzania na Kenya haitukurga now ninyenda kugambara ngo ezukuzi nizutworeka ngo one on stability abebembeza bakuza kusicara abandi bareke kubura bareke kubagurumba bareke kushanka nkabatakumanywa tube tuine team ko koro mpira niyo mpira tingwe ngogera first 11 kugira ba substitute abo biro ina training ugaruka kugira ba second 11 teka kugira another team okageta second 11 nicho bari tumenza ngo in the event aba first 11 kuba bataro na ba substitute babo bataro team eje nezana nibabasa kugisinga nangwa akuba nababi no guce kuciraho bari konka haro team so kokushanga ihanga ritine background ya association ngobu obunyerere yabira president deputy wakari mukapa kabaho foreign minister mukapa manya ya amini Hassan Mwinyi yabeki mukapa ija yabeki chikwete akarya yargaho yazaha kokushango tine team ejeri succession ni line ubu no mangu tumwine government buri yacho tumwine yumukutora. Yes sir. Thank you so much. Yes sir. Niki kisiki umukozeza nangu ikibuzo cyawe cyaruvere n'ikirundi munonga konka ibone jangu taro cyica cyerbaho ikitakabahuga so zone cyica umuhati neje appetite no kujaguza noreba generation kwe kuzama abarkwetwara ngabitegereze munonga ebambi azotajya ngo kuza street bakatere nduru bakajaguzana bambashemereye babetegere none abantu bakija bayega kugenda n'umuyaga wave ahe kutwara no umuyaga igwajema nukura tumuyaga itintu kuraba gukura tumuyaga kakuri kwenyemejo but now nuko abantu atandu bakora tumuyaga yes bakora tumuyaga uri umuntu reality ine nshonga yarukoreka ngo asheme kujaguza street koza batanyigirwe for example uriye imicere n'ikigenderwa cye yahagirwa Russia kuko wakigamba beho president ni pejo kurebera no ni pejo of course kuza kwanuka bendera twakabasa ndio atakwanuka ya Uganda. Ask yourself, abunja atakwanuka ya America, abunja atakwanuka yihanga erindi, but kimanyisa ngo hariho umuntu baza kwanuka bendera ye aine umukono umuriki cyarga kubaho tubaka kugamba mu buginyi bwanjye utene cyo koziremo for example ninjaguza nyine kimpikireho tingabasa kureta mu Nixon atwateva cost yatene muganda gwatere nubwo ko rimwe buzari by the way tinka mugamba but ask yourself abunchi kutwaza umugenyi n'utakumanya Nixon ya mugamba kimanyisa ngo no mwana go mutandika naza kushwera ari umuganda ugyatereho muri gisi process so kuza kwika victory semi kugishikaho twine kishani cyane abaye bakwiye no struggle so
na kuzazi so tureba shambaga tureba rashambaga konka abanyabaho kongeraho kake ubwo mshiza nanka wengano wegen kuyagizire Prigozine akagezaho kwiha Putin akamukangaho ati twamba hati kubazo mu nshuti bazo mudiro na narkasheko abo msha izina ryo rukasheko manu rukasheko yahendera nyoni ntegateka ngo nuwo yarwangire wagina kuzumu umwest because hatazi ulitoka wagina inamahege Niger so tarero bahanike bendero kajamba chitoroto ebendera ni mamanyangu urusorwa resorogo mshija kija hari akakwati so tutafunda pija kumwinana na rurango pija kumwinana pija kumwinana so ati nyenda twebuze nikiretwe ki one arho icyo kweta foreign influence Paulo ayine cyaro kubara so bari kukibara nateko kukibara munyesiga bajumice government ya Nixon abuko utakwasa kuja direct akadivumuka so ni chkwetenge siwe Russia maybe chkwetenge siwe the certain country kwijo kazumu Niger ukakozesa presidential guards bakayaho government yaterero karuru kari free and fair by the way takabaho karuru ukundi kutekateka akarabire free nkakaretsere president wa Niger wa Niger ubahande tu ko kugera government zawe staff ko bwiro winjinzi amukureba kwanje tuzi kufocusinga munonga ha ku building a strong government institutions ezi agamhega ga government ubwiro wingi noreba amahanga garkwetwara ngagatungukire nigamesinga hamwe ubwiro waza kukigendero rero mu Uganda budget zikushomwa inyingi budget rero zo security in a whole portion mpango hata mwabe mutabagira ngo why konko ku building a strong security na cyo nicetengesa building a strong security one koko utajine utine noreba amoni ko mu Uganda twine bitongore bingi bya security kandi kimwe ureba nseku tegeka ikintu zine jurisdictions ngo war iso okoraho koma war UPDF koma war Uganda Police Force koma noreba nzikora ekitongore kimwe ni cyambega zokoriuka no yarengazo ekitongore kimwe kiba cyambega hakindi ureba nguriyare arho icyombe ko kintu building so ko kumesinga wabura kufocusinga hari ibintu byone akombeka security yawe wagaruka wabura kufocusinga akombeka ntega ga government agagibisaho waza side mwe yamai you also mess up because wa noreba arako focusinga munonga ha mahe gugonga gareba nkagara popera gabagamana n'umuyanga gakibagamana nagugenda kushikaho hariya gabagatacenda kubegerwa so chiretarangu abantu abo bazaha tubatwarwa ibyetengo by'abantu no tene kikuba kibanyigira ruyarenka bari haro chance yo kwebegera yes bayimba bayinyembundu nibyo bino batamu so nikibetengesa kutarba cyamara y'ibyo nshonga Paulo n'abaturikize twataka shikira harengo rw'abantu mwe n'umuntu kutegatekera ihanga yaba mwebemezi yaba Paulo yaba nyisiga yaba nkabowazi nkomuntu twataka rigira ha kureretera interest zitu nk'itwe
nitishibirebe ibintu ebi because buri kimwe nikibasika wena support ya certain country umuntu nka government kananka yagire tati nyonyine dirweji kandi yashyikira mu mutwe gw'umuntu ori umuntu orukweyendeza umuntu utari kutekateka nyensha kare yihangeri unka wari kutekateka hari wenkawe so ntizireba munonga namwe ntsemeye ku wagabuburize hobo wazi ntsemeye tutwenka ntsemeye kutukanga akomuyaga nubasa kwindira ngenda no ti kugira ngo ntukanga but ngo uwagamba kabito wabakare thank you so Kenneth arho uko abantu bongera kusharira ba discussinga kuzo mu West Africa kintu kitwiro no bata focus kuko my question is consistent taro kisia mukuze hati nibare Paulina Afrika gatanga kutunga independence amahanga gabanze gatanga kumwenda 58 kuri kuza kureba kurga kumwenda 58 ta 2012 tukaba twine kuzi eziri attempted ezimwe zikaba successful ezindi zirabe successful muka intoto tukaba twine magana abiri. In fact, between 1960 to 1970, that decade was independence. Tugira ku every after 55 days. So average on average tugira ku kuza kureba fast forward rukumye rwenda obirobo tweze kutunga independence kutari kumye rwenda 9 hakaba hariho ikibabintu bita Cold War side imwe tukaba twine Russia obirobo wakano geta Soviet Union ndijo hariho America na UK France n'abazungu abandi hakaba hariho tendencies ibiri America na UK na Germany na France bakaba ba preaching a liberal democracy. Russia Soviet Union kane preaching a dictatorship umugarama koro. So amahangago bageza aho barwanisa buri omwe yayinda ngu project ebe niyo ya buri omwe yatunda ikintu yatunda injiri umunsi yone. Yes. So Africa abazungu barita mu injiri yabo bayenda mutugure Soviet Union on one side yayenda tugure injiri yayo tubeni yo twahurira tugitwanika gospel truth tubeni yo twa practicing umuhanga gitu. America na bagenzi bayo nabo bareta injiri yabo nabo bagitutamu tugikeze ngo niyishikirire omuri yebyo nuko imbundu serikali twa ambana ni system silence kurga uh, 1990 Cold War ya shankia nkaya habaho busingi habaho kutwaza amaguru make kurga 1990 2018 twareba change of governments zabenzi ndiko akaruka atanga kuza kugira ngo twatanga kwicereza democracy kongo kwicereza twatanga kwicereza democracy twagicereza ingredients zayo twagira some semblance of democracy but in actual sense ingredients za democracy as more good governance rule of law constitutionalism civil liberties, respect for civil liberties. Ezo twazicheza period elections. Achievement.
twatorana makaruru muri iyo byo konka akarurako nako twamasteringa ati ukakondakitinga konka tukondakitinga akarurako periodically konka tutigaza tutungiye turukwira tukuri determininga akantu ko mugore naneshagaraze twagira periodic elections n'icyo twakitanga demokarasi konka kunuza because demokarasi bizagushimira n'akagukaza gushimira gushimira wene abantu citizens abari informed abakora independent abari empowered so twanga citizens ngo batabe empowered batabe informed kandi watahakarura so umuntu nimuka agenda atsimbara ini narakebera kungati ebyakebera tar manifesto tar idea tar values tar naratahukibu twija rugenko 2018 kutahati twashite kuzu mushanje ezo mbene zigarikire mu mbugufu tukaba twazumuka amashukuri twatsi umutumo w'abashutsi twatsi umutumo w'abashutsi mbene zityamti so ngenda turebe conditions izikuretera kuzi zaretse kuzi ya za post independence Africa na hati ziriyo zigakaba modern kuzi kushanke existing ekigambe icyo kubanza ni tureba hard governance and democracy turabe twine democracy twine semblance of democracy konkawiyano democratic democratic in actual sense kimanyisa ngo citizens entitlements za citizens abanya Africa ebashimiye kubana batunga ku rw'umu government yabo tuba kubitunga kuko bakushimiye kubana babitunga tuba kubitunga kuko bashimiye kubana babitunga kuko zo mu judiciary urunda y'uburinganza bukurema washanga resources zo kuba kuzigabura mu ihanga uburinganza washanga social services education ibintu bikusasa abantu zo byamagara biri hansi nuzo mu irwaro tukureba mbazi okushoma y'amashoro no shanga gari yaho ga government gatari marungi amatsiko gukwindura government nagone gabagara make because turebere government nyingi president sabari in power batemptinga ku changinga constitution abo babere successful abantu baba successful ebye condition ya kabiri that is ndia ijo democracy na bad governance condition ya kabiri ejo rintano ka Africa konka ari nshongeri external foreign influence koko za kureboreba nkordo ya buri ya biriri iri at the peak ureba ngo yamukire ebye birebe ijo cyado bahamba hakabaho ku eri silent boaze ibintu yo gusiba mu kumanya buri izoba bamwita leta president marshal state constitution ya Chad kandi ya president ya taro intervenant wa speaker parliament konka mutabano wa president wa byachare mu ya general abudumira abasirikare abakumisha bakumwita general Mahamat akagurukira speaker mugati mushanga umucishinga mutanga president yatwara intebe atine kiraje cyo cyashomere France hade kutugambira ngo muri Niger baheze kitinsa constitution president Macron akatembeni ntiyatunga na accident yijazika debut mutabano wa debut and well president kana hambre government constitution Macron abukijimanya bene na kopo mu France of course Chad territory of France. Thank you boys for the supplement. So foreign influence kwabaho Chad kwabaho kwamba kuwe yaje yabireho France itwara ka democracy one of the leading democracy abashara bakita freedom ya supportinga kwejo mari kwabireyo kuwe yabireyo France yazo mu United Nations Security Council ya inangu passing a sanction kutaho sanctions against Mali
Russia na China bemika bagira barimisa mbwenu duriya inaweza kuita veto powers abintu veto powers kimanyisa ngo Russia na France na China na America bari bachikora Rwanda hapo bari mukazano kaba so conditions zizaburi na kunzo conditions zizahati n'ubujya ngo akabe rwagati in between hakaharuka mashobuleka anyway fuatilia problem identification and ni mangu anza kutukmara hakire konga yagatumureho kati futratiyamki mtwija nawo kureba potential candidates and tukadomesticating atuta lessons tukayiga mbintu chikunga tukareba transition question Uganda because in Uganda take matching cyone kiba kujya mu president yanarahiro ndijari yaho kurga turugumu independence turukimanya nabo icyo ebe bikuba mu West Africa nibitwegesaki akumanaging transition and what are we doing ka Uganda okureba really ngo iki Kenneth yakona amatsuko gabantu gabaho ngo there is hope hariho life after hariho continuity hariho stability the stabilizer effect no ha uri in control katumureho kake rero tusiamcho cover program Sky TV irakari abantu Azon management dusako emyaka 12 na jino jiona kubira muziki aja kuletene Western Love Connect where love meets culture Gabiri mutano angasi 12 Hotels Ban Lounge Hende ya itibanga 400 Mukoto Gawele kindwa kama iminga Rage Alantonics Sister Charity Omega 256 Baingana Geoffrey MC Kachina MC Kacheche Wale Music MC Banks Matt Henry Kwa katana baimbi abalala banji Okinga mitwala ebiri Emezi mitwala 5 Kuliko Black Label nga mutula koba 5 VVIP kakane kalamba Eye Gold Reserve Kakutula kabantu 5 Omwana wa wetu Akwesongoro wesongoro Obukutushemeza Ona mwana maija ina maji Adi General Muziki Yenroji yona Tegekedwa Azon Management Sky TV, in conjunction with Honorable Robert Mwesugarkari, the MP Mbarara North, invites you to perfect your expression event, which is to take place at Mbarara High School Main Hall on 30th of September 2023. The event, where the school representatives will be competing in debate, is aimed at promoting the public speaking skills among the participants from the invited schools. Come perfect your expression and public speaking skills with Honorable Robert Mwesugarkari and Sky TV. Mwenu Rugazi Charity and Orphanage Foundation na Gotv Association yakuletera cyo mutano arunaku urwa Street Kids Day urunaku oru niruza kuba hebiro bibiri gyo kwa mwenda omwaka ogwe 2023 a Independence Park Mbarara mwije tuyamba amafuzi amwe n'aba Street Kids okutamu nibusha kandi ba sponsor abachiteka mwamani ni USAID, Red Cross, Pepsi, The Innovation Village, Sky TV, Vega Radio, Tasso, Glory FM, and Digital FM, Massa FM, H Interiors, Aero 9 Films, Matcom Records, Nowat Enterprises Limited, Reproductive Health Uganda. Jijo umuliza abana ba Uganda, echo kubasa chuona, nobasa kwijana cho, okubaho kwawe, ni chikuru munonga hizoberyo. Kandi otakayebwa haza kuba hari abeshongozi bingi, okumanya biri kusingaho, tereji namba yesimu, 078 asatu na musanju 33 ninge ya 070 anana mukaga asatu na mukaga mukaga na mwenda ebyo byona bitekigwa ba Rugazi Charity and Orphanage Foundation na Gotv Association yambe kwamwenda ebiro bibiri tubaturya Independence Park oyija oyinaka tokache obachihawo katia street nyoni kwenisha bashonga yechi akam events Hayo Jane Herbal Tea Drink eddekendo okuvira ddala miti gyaffe nakabala ekyokunywa ekimmalako obukoowu abaana bange tebakyeraliikirira na kubongoota nga basoma
akaseera akanyuvu ne bakyali bange jane akakkanya mukyala wange ku mulimu n'abavuzi b'ebimotoka bakiweera obujulizi olwo nno muzeeyi wange ne yeenyumiriza mu kataliimu sukaali jane haboti drink atujjuza akolebwa aba jane HST limited musange mu maduuka mu basuubuzi ne supermarkets zonna mu ggwanga. Amazina ganje nibanyeta Joshua Tukesiga, director wa Adra Model Primary School, Day and Boarding School, Nursery and Full Primary School. Shangwaha Makenke ahashungine na Coca-Cola plant na Makenke Barracks. Ntwereza abana obwegese obw'omulingo gw'omutaano bujwangizemu na eby'emikono ningashi skills tugesa abana ebiharani tubegesa computers kandi tubahereza na transport abana bakubana bataha twine school vans twine abashomesa batendeke abamiringo mirungi etari yemwe nemwe kandi abakwasa kuletera omwana wawe yaruga mu murungi wa nyensya tubasha bangu mutereza abana banyu abakuba tuyo ishomero ry'omutaano ari kwasa kukora kugira kiri yakora omwana wawe wabana nda kutushikira mu kitera akasumu 078 ningashi Airtel 07552 endijo 0 baba nonda kutwandikira mukashanije ka email notwandikira hari info@adulam.sc.ug waba nonda kutureba mikutu ya internet notugugulinga ha www.adulam.sc.ug. Olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika kyenva mmunaaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Tena mwa munugura kwanje mbanyo akamaramu otali kwanu lo munugura weza to munugura okojero munugura na iwe kagenda ushaniyo munugura tunywe tuhamize ahubwo kuba gwine waka wagunywa notere era jigwa ba UNPS ni kukogwa ba Bosi Clinics and Telecare Massage Services wari kwenda kushubura jeresime ya 082 0 9 nange ya 0 9 nywa munugura gukutamise ebindi byona. Buli lwa mukaaga shaha mukaaga okusya munana zihangwe otaferwa program education and patriotism nanye Vincent Mujinyagwijwa turukuretera abantu ombintu bitari mwe namwe ebikwatirine nebyo bwegese no kukunda ihanga ryawe nibakwegesa ibyo kubasa kundo mu ihanga okabasa kubishemererwamo kandi okafuna ne muri ebyo ebyo roho no shoma ningashebe washomere Sky TV irakari abantu. Yo mshisha kuna tumeko kwa ngodi shopping ngeleta njukuza ati wisha wasamaha waji wajimara kwa kakare chotinga chile sasira nakanga hudidali eche kubona bona niko magara ganje niko nyine kulemera ho bambi nyaboti bizano eche kindi kugamba madamu kankushabo nyongere embogo nekolera bambi gire mbabazi nyabo Embogo extra, embogo kumbusha 2 in 1 H2 zidarasa, nibikorwa batendo
kare limited kandi bihamibwa ba UNBS ukwenda kushobora teresime yazira umushanjuro 5 cyenda na mukaga ana na mukaga makumyane yange yazira umushanjiro 20 ashatu n'ishatu 11 Noenda kulinda umubiri gwawe gukaguma guriyo gw'umutindo utakafirwa program yitu eya physical fitness buri ko kubanza kuri wa katanu shayi 12 n'icweka z'umukasheshe ukwikashahero ubu ukora exercises zabura umuringo hamwe nezo murembe kandi ohwera umubiri gwawe okuguma guriya hamutindo. Sky TV irakari abantu. nabasa kuba yatonda imyaka y'abantu ikomeye suspecting ngo yakrashinga campaign warga kwara yari muri yeyi rintiyaga kore ko yaratara subject to investigation ko kandi nawo tori ha kware mu rumors z'umushinjo kugenda kwafu machine ubu tuyobora to kubera ko ahita izumuntu ari ngeze zaba discussion y'irungu twakwa yafa kwa muri tukabashwa ko ari left right and center umushinjo gwa ariya wanted list so very many ko hamwe de ya rubiro bwinji no bora kwa bora so no akwita tukamo na cyo kwenda ho ni so boaz Uganda tukayiga cyo ngwe ashoko banza batantugira ngo yese ruwakoze rekane yagarara ijo mukore na so uza kuhamya Yesu ngwati ndo mpamvu tumurifari ngabi yakoze kuri yasoboka tumye nabo icyo everkane yagarara tuyenga mu kikumu yiga ashoko banza kake acha prigozini wanyine mwana ngo muitari ni to Gotv ngenja kumura kuranto prigozini ndio tini mbere yo kutina ngweno prigozini yafa zina na kugarisiza aho tini kutina niyo tini kutina so but umuntu akana ndakwambuka mezi mwari bambuza ngo kwambukota akashikanya ngwani ngo tushika no bwibumba ati ni nyambuka ngo bwatu ibumba yako mizi nzakubagana yanga ati ni nyambuka yagumza myashitamo tarari gino none abagana bacufu munanta burije yakabara na sabara bwa bumba so prigozini think abakumutagete ngabona kagereke bati bwatacu byo cyane Paul abantu bingi narabantu bona abantu bona nabakunda bombo yembisi abantu bona nabakunda babe bayombo yembisi okubombo yembisi cyarema nabenda babe bari hihi naba yombo yembisi bora botari chairman wa district ubura umunywana wa chairman nari chairman aba mukuru wawe chairman manu mkuru wangu umbuzani watatana mabuchi aho uyu muziki tukukinga mwako awariyo wari mutubwije umbuzani wabota ota hihi nabi no bwembezi at least obeno bamanya kwa aterere generalism akwata Paul myayi wanje kawabuzire nechicho aho urayi wabo uri mbara ampiri social we don't speak oh naba nene byatera jeno nangamba kandi yamkwata ninga yakoringa back so hati ebintu bikabashatu abantu benda bari ngo yemeze nare bari hihi nabari ngo yemeze naturally narabe natural hata aho abuja mutwena twenda Paul umulingo muna ruguni harho abahwashoni harho ente manba manya umukazi mungi yahingwe isigana mureba kabuya mureba babanza ntrashikire otagira ngo umukazi mungi wano hiyo kuri birareka kukabiyenye otagira no musatargamba
Otajya mukazi munyi yaramuka mureba muri basa kutanaka. Narukire sana atanaka. Konkai narugumza makamuhamba. Kwera kwa mukunda. Twamwegomba twamuteka ko muri ngo kumwe narugunda. Konkai naru otakugira gunseza kamuhamba. Rugumza mu kiteka kachito mu. Ateje nyo pawo. Ateje nyo pawo. Akatoka twarampawa ntugenda. So hirara ndi kuhamba okutunga pawo. Now wanobuza mu kwegaje. First of all, ito abakiri kutunguka, ito abatini sente, ito abatashomere. Tumanye ngwina abantu abarude kutukoreza. Kino cyakigamo. Abantu abaheru kuja kutuzaniraho akazamuka. Ukumuri wenda wanisha, ukumuri wenda kagana munanari shanju. Kabuye no kunyushyaho. Bota karangerera ekomano manzichata. Ati nyonye nakuri by'abantu abtosha. This is a move to the east. Mimi nanda chiri mkora ya socialism ya communism. Government ekora abantu. Akwa karumwana wanyere. Akarumwana wanyere. Yashiga mbere akahumaka. Abaimbiche zo mu capitalism abonyereza EU na America baragambira nini. Fajia. Chumumbi abasirikare ba CIA timane kwa abanyere visa nani za America. Ngaba Faransa na Belgium micho bakozere bakita Patrice Lumumba. Kuzo wakana icheri zo mu capitalism mu communism. So umujungu noro mujungu tetega una America na bunyizo na Russia n'umujungu na China n'udijo. So aba bana ndabakukiza hamani no kwitigeza n'isindi bo anya bine bigenerwa byabo. Paulo toka yenda uzamukoro kora his speech nisiga kwa jada nkajivuruga. Akono mangu wa narrative yawe abantu bakurata. So nisiga tanka kujivuruga n'umuteko kutana. Kano kutana kwanye ngo kuhanga. Kano kutana kwanye kano mutegereza abundu buginyi na buno mukoro niwe nondoga amba muhero muvurugi. So omuntu wera kwa bana yichiriza mwende cha ikiya yazora abantu bachikurata. Hata nubo west na east. Burengyerwa eizooba gwezi. Then twinaba nakwo bakwita bagorobo south. Fikabara tunaniza manya Dentwini nikishaye cyompi. Ma Venezuela, ma Honduras, manyabayi, abantu bagomizi mukazaho bazankai. Eba kuza kuronda hariya na hago. Tujya ngo America uyutitera munsi. America go munsi, America teri sayuni. Now, echo kwega niki. Buri mugisha gono goro tunga kombe k'ikitongore ikinyisiganaga gukoresa. Ndo turi aha turi mu wa primary za NRM. Abantu kumangu n'abantu barfani. Tiniguma y'abantu ibintu biko bire batagukunda. Ntubasata kuba turi ya polling station turi abantu cyaro cone. Kenneth akija kibakaru na nyisiga abantu babi turunturiro. Huriyo reba abantu magana ashaka bishatatera karu. Kenneth na nyisiga bija bandika mu byabo. Hati to basigara pe no mesa abantu 298 tukubasa kwata nsanyisiga na Kenneth tukabari musa kutubira karu. So buri opportunity yene kombe ke kitongore ujukorese. Mureke kutino mwahore. Mureke kutina father. Mureke kutina chairman. Mureke kutina ruteza karuru. Yaba ryo mushubi mwana wa mukice. Because abakamba government batakutina bamba. Itumu igana bajyango article 1 mujyango amani gariyombana. People are supposed to be sovereign. Amani gariyombana. Maybe abantu kigambo kirivege. Abantu baye. Kuzana na no kwiba karuru omuntu omara kucwera mwishaza riyona. Na umuntu. Kandi sabo baba discussing ya kampani. Hati churu. Hine kamparo batense ngo ayemere district. Abempi wa Nyabushozi, abempi wa Kashongi, abiche ya manmankai. Hati kambari ni candidates. Kampara based analysts. Whatever. Ngomba batarwana. Abakambara kumameze mukaga takizire mwanya kugana ine candidate. So hati china ninga bako itirimu. Buri opportunity yo. Imubareke kwemera bakavuruga parliament. Ukashemerwa. President Museveni akajya ati parliament igirana ningiyo. Kutinangiyo. Utashikiro tubwaga buto. President Museveni asaka bamuruye. Konga kuyakuyo parliament cyakare yataho. President umuntu yataho parliament yarigireho numara ko mutakiyanga. Because abasirikare babahurire nabahuriro kuma Eria kanso tene mugasho ne kwa tege chairman cyakwa nicyo kwiyungura abasirikare baburi mukanso tene mugasho.
parliament iri muri nikora musabire cyangwa nancyo cyo kwingwa abasegere bahurire kandi izo yuko yoroho byaro yuko yoroho byaro bahurire polisi wahangu to nakwata tumuseka wa UPDF na nyina njya takunyemereza abasegere bahurire mu traffic police iri mu gasho mukuri yo muvuga etonguri bya government abasegere bahurire kitongorero mu kiteze kindi mu kitongorero mu kiteze kindi umuntu yemera ajya mu bakwate nyasiga bamusibe aze nakuza Zimbabwe haragarikira bari kuri nyasiga nangwa na muntu wongera munza komishumuruzo mbona ango yo mushayi namanu kashibo yagamba no garakamo bishinyesiga tayine babo abantu mbakuba bajyare shumuruzo nyesiga obakoma umuntu akaza heru dera baho bakaguma bahuna bategereze ngo yi haragarikira kwa ngo munyumisha so hati obuboba butagera muherwane ho murwane restaurant cyane so amaheno hoga kwihera kugaya abantu intu basata kuchera abantu miliyoni mukaga twatwa na president abasirikare munana bakije bakamuyo rero tukazabukenge twabeshenyereza bakataho kafyu bakatereta karense reform bakareta bi rero tukaguma tuti umugisha ngono kuko pombe kishitongore cya government abantu bareke gambara radio Paul kigambara mu ntara radio bizabana bakakuzuba bata mayambaga mabata abagambari umwabi ari habi na mushanju kumaraje ngo Paul atagamba mu bibezi radio yayemera yaba mukekiriziya yaba ngaye ni giyo mu manyangu Paul kwara batachenda gamba kuzo Paul nakuze nako nazumbi umwembezi narabategeka abakwamukeye haka kagisha ko kumucekinga so buri mucago no kombe kishitongwe na no musekara mayet parliament yabenere netezo mu president abateri wakamu loko council zangire kwimuza budget abo kubanka wakata kuzireke police wangu tayemerize general kemereza minister akakora yutana rubuto bakamwemereza eshayibi police mwemereza omuramuza yemere minister beyo abo kwa muramuza independent omusirikare nakwebuza twamba government ebintu kubihinza kwetanga amanga kwingana ki okuhindura culture standard yo kwicerera mu institutions yes ga ibyafaye bigira ngo bite tukatunga peaceful transfer of power cyo tukubasa kuzina turumbazini twaza kugira ngo tuzine twebe enjeko yitu ne kiraki mundo shaka rya mun tsunuka tukusheka amatsukugara go kugira ngo tubasa kusurvivinga ibite turi kureba kuri amatsukugaraho ahubwo n'ubu turebe umwazi wa president witu tukaretsere mwiruma mwinji enda settlement yeje bikiri n'ubu tureba ngo because kurga shayi kumene ibi no nenda shayi kumene ibi nebugere edekigazengere ngaye no ikigambo mwabazi nicyo nakora ikigambo mwabazi mutariyo nakora mwabazi yo nikirani manyiso mwazi wa president wetu utari yo mwazi kungataka biro mwiru yes n'utari yo mwazi yes omwazi no gutandika shamwenda yes omwazi yo no gutandika shayi 10 mwendaho ugumizamo zumukirenga bazana kubanyiciro tukiri mukirenga bazana ikirenga bazana cyo tuki obwiro bwingi kina matsiko make abo batabireho kwezi tumatukari ntaza umwirimo so uno turiyo mwabazi yogu tukina matsiko one tuzakire mu tuzakire 12 tukiri yaho konka kongera cha bowazi ntwasa kusheka habo kuba institutions zinzombekwa noreba hari ikintu kikuru munonga mu mayaga the strategic pressing of the military officers under the ethic groups families na region koko koren shobi ukashanga nka abasalamu batano amugive an example ningaba kristo batano bageno nibashitamamu ikiba kucwa mwaho nikikurwa
so mbwenu ubambombe kamunaro mbiburi ukiko mwiguru no hende mizatandikire no hende mizatandikire kwenda ngo haze hakavuyo nubundi agambe okwera is not abusive nonka naba yanspecting naba yarebe so hari ikintu kikuru ni cyejo and which we are chienterebo ntibo nore endi mezi real government Uganda nkihanga rine edini zikurenga 3 rine ndimi zikurenga 100 ati buri omwe nimbega wa mugenzura so tutakora tukarga yona it is impossible so nchindi twatwagambira institutions ziku checking ezindi na chicho ntireba cha strong this time ntireba polisi norompo mbayiha yo umusirikare wa IPDF ayijoshanga ngunuwe IGP sombwenu ureba harohe bitiriye tu government rene kekintu kikuru deputy IGP wa mugaro mahe ureba ngo really we are looking at that institution those forces being built institution building yes ekindi tureba hari proper management ya economics yihanga tukarebere tukashira level ya kushanga novuga sento mu rukuba noza guru mugati namazuma sente zitu nenafu kongatu zikaberire kimwe nafu munonga zicina amatsuko n'uzana zifumbagira noreba ihwa ndicumbagiza n'uburiya kwartarhango kandi uburwarhango rgargar kucumbagiza kongo kucumbagira kwa umwana wasa kushanga wari muntu kugenda so mwana tukiri ntucumbagira gato kuba muremo yes tukaremerwe kugenda so tukinaga amatsuko tukine agamatsuko tuyine bizuko kana muha kucumbagira ikindi tuyine tureba nore ku building a political parties namazuma tuyine tuzombeka konka tuzombekire kubi nyenda ko cyo kureberaho cya Boazi cya yagambe washanga turiya ha polling station ya Nyakashara turiyo mu primary za NRM bakande tsabe tsimbere n'aba NRM bari mbaza kugendera manifesto ya NRM ugashanga candidate X nanda kwiba karuru kanwa kwenda kwiba nanda kwiyambwa hodeki akachiko ka NRM ka district kwagenda kumwibera niko kari nkamwibera so yebuza ogunyesigo bari no bebakarura ice no munya Uganda no NRM bamutambutamu nibibere kindeba what is it so chimanyisa ngu chitagari nyama chitworeka ngu ejin political party what is it because you need a candidate neiba candidate actually neiba candidate so ushanga ngu neiba mushaho neto murye iti arno ushanga ngu n'ekintu kibi munonga by the way zisho ganix washimuka gazo kizaji twa aromuntu mbengambara bajaye atumunda kwibakaru atanaje ati ubana kurite safari n'amahego mundu gumwe so muno ati lekindi ngo kwagamba twataka yishira revo no twataka yishira revo yo kuta ibhandikirwe isafuriya tugere cyane wazo mtu akwetera bawo isafuriya so nani basafu isafuriya to so anyway kongeraho abaturikize no kutereba Sky TV twataka shira harevejo actually kikabe na kiruna kikuru deke junka deke
ninga sek ninga nek bashitama bagira ngo hati rebe twine manifesto ni yeje stazum primaries because primaries nizitwihayo tutine inishare nizitwihayo tutine bakuhafraga nisigaje kanisa bamuzire cyija kigahitamo atoshanga itwe twenko mwe naremu twagira kavuyo so portraying itshani kibi ahihanga ryona so atwatakashira revo yo kushanga ngo chairman LC1 stamp barga kusinga umukaruru stamp twagitaha kwana nkakiteguruza onka ngo wakusinga ija gishanjeho ticherukubi tureke ku ekintu ekicha tureke kuchita revo yihanga ryonka stamp twatabaza watakabasa kushanga ngo iwe bakusinga bakusinga waretaje stamp wote tatakashira rigerevo twasa kwibira namunaje tagiremeire warwo mukaruru bakwibira tursa tumazirwe twamaru kandi noreva ruyare na wazo mukoti ibiraregeyo tubirunje sote cyo koro yirkango tware stamp akitehurze tokona nakufite rogo wakusinga ngo agishanjaho konkino kwaku na uko na tomera agitomera ngo mushanga yakoreye so tugira stamp sibiro mu sero umushanga we yarga yakoreye so twatakashira revejo yo kugira ngo twargo mukarurije naza kwata stamp na Janikson namureka hina nashya sero namureka ibimini ntekateka gukora sero nawe kwa kugera mu idea HR picking ngo muri yebimbe ntekateka gukora abantu cyatandikira namureka hina nashya ngo tobona de Nixon nakwibere Kashman cyo nukore ati kuza kwihaho ibi byona ibyo kuza kwihaho ibi byona kugira ngo tunaza kugenaga tunaza kugamba shemeye kwikarevo yo kugira ngo tarho wiwakaruriki for example no mwembezi especially umpate tutakashira generation umpate twazo mukaruru tsime kurga mutwe na nkuko twaza mutikiriye kitori no ni imbere of course no bireba no iwe nkano bireba no tena wa really I want nyendati za record nyenda yes nyendati za record eti anyway nyendati za record eti really unadirya namwita takumwita namwita buriya karije by the kuchara na anyway nyendatu kendera nechi abaturikize twatakashira harevo yo kugira ngo twarga umukarurije one twaza kutera tocho muri n'umuntamo twashanga ngo uriya ari umuntu wabiri wakashatu for example nuwe ari mu parliament you will ask yourself bari babiri bakaze you ask yourself wakashatu nuwe ari mu parliament bari babiri bo bari bakaze bo bintu mwebembezi nje twija kushikana revo yo kugira ngo umuntu naza gukora ikintu nore kusimura yegwejegize n'ikintu kigumire wasimura yegwejegize one byo muri no planning atkamutera umutwe y'imice naba nabikora ikindi icyamuhera umunonga we should government ishemeye kutandika ku resolvinga tereze amatsiko on public justice. You see public justice no butukubatiriyo mu ntakana just akantu kace amezaga ushanga haine obata mu mukono either politically either barahamu hono ushanga nabo barimba mutamu ibega ushanga twarukhakana ariena najwekera nito asabutana chibinja mbagita protect actually naba we ichamana munonge chakwa ine na protection na direction na wine na teni direction icha muhero munonga nicho twenga tseme kwegaruka muitwe ba mwana inje twataka twat chiriya reveje yo kugira ngo
twaza mu karuru ngo twaza katandaka twatera karuru kenganda twatera karuru ka kecha muheru isi cha muhereki kiteganise politician nagamba speech yona yashahibiri konka wonyisigo kuza kutera karunande cha muheru echa muheru nabaretera miliyoni emwe mujibagane ashtam oyabuze shahibiri ziyaznyisiga yamara ingaraho ntutuzhura utuzhura no karka bakinje oyabuze weze shahibiri nyisiga ziyamara ashtami rere tine chiyayega mutaina ideology yayega oyireho echa muheru so twataka cyarare twaturiare vuyo kutera kamuheru icyamuri cyacyukira from za kutunga echa muheru twaturiare vuyo kutera karuru ke echa muheru za kutunga echa muheru Kede. So kede tunoha nohor kuwasa kuija etara no jire bankai. Tinkwenda tushenga bakoya bagiza no soroti no abanyugara bona bagize kuragirisho mu inanopek kind of situation. Goka etara ni ra hectares yo mu kibira kugira ngo tuina matsuko ga stability na continuity. Ibari Paulo mahanga tutunga independence kumewenda nkaga ni tano shanzu Africa netungo kwetegeka hari amahanga gari mu South East Asia gawenji bakuma Asian tigers bakaba bari harengo rwitu mbena yitu abiri turi in terms of democracy, in terms of economic emancipation, human development, tukaturi omukigere kimwe tukaba turahamwe kumanya ngo mukamwemerere hamwaha akari katona kakuru so tura investigatingire bwe bakozire ebyabaretire kugumana bagenda hatari okutera step ibiromesho kandi ukagarke ishatu nyuma amahanga go gakakora kitwe byatarakoze bakozire kubasa kubitoya tukabikora itaba takabereka Niger ninga colonies za France baba UK colonies ba UK tukabereka ba France tukabikora tukabitoya tukabura kushana na colonies za France eba modo ya Indonesia, Singapore, South Korea, Taiwan, Hong Kong modo yabo kugabire nakari bija kutahati ikibatiro first world countries bakaba beine modo yabo kabazo ikabine items akana kukubanza ikabiri transparency in public institutions hari ibindi bastamira bakikiriza naho kandi bahize kwikiriza naho boardroom bashire bakora iki babikora transparency in public institutions was join discussing na nyisuka korori to commission ishaya kabukwe kwika nuka kora cyo mbwerufu twikizana ngo electoral commission delivering free and fair election tukuzo mu karuru electoral commission twikiriza ni cyo kwikiriyo ne police ku providing keeping law and order ko keeping law and order ni nicyo cyenyine cyo ryo nokora kawo ha district nokora kuko shemerire kuba nokora accounting officer wegombora mutakubuza ngo kote agency ati agency ni none tagabaje electoral commission umuntu kwato urutano akabuto boxi abakuteza karubaro mbaba tari rokoma umuntu uteza karuru akatemba ngo kutera karuru batera kama kongo bakuteza karuru barubemereye true nabaka ko mabaro areto uruma 15 mutamu rero bamubuza ngo nyobo waze ngadi agency politician agency baje even if I didn't have them kungana babwihire korori ubaza kubutera tukamuzura kubutamu nabo magistrate court abejo mesho gawe batunga amazima n'uburinganiza korori police wa traffic uri hangu turiyo nokora
cyenyini icyo shemerwa no gukora twikizana bamwe mutukeraze kurabaho ebepakira abantu bati ebe number plate besha shoro ebe iri mu good mechanical condition driver by the driving permit icyo cyava futera muhanda imodoka zakora ko rwo mukasheshe zazbine niyo watubona na motoka yaraba kibega traffic twagivugana kanyari rero nshanga byona ngo yakora abahebini okay so the transparency in public institutions bo bakakubashire kukora bakora ki bakikora itu kitureme itu kubuye wetu mu Africa kitureme icya kabiri bakabanu baceta ningano baceta raw corruption tubaragize mzuru tourist corruption bakamanya ngo tukubasika bakamanya ngo amazima bugana mu corruption tukubasa sanga bagize ngo zero tolerance no kubiya zero tolerance no kubiya okay raw corruption kano chendeza bakayikiriza ngo corruption tekubasa kubura kubaho konkambu ineza izahana ikindi bamanya ngo yabe reasonable ihangana tukuzubiri hanga kutunguka kandi kubashoyire indido batuca bati yabaro icyaka shatu kikaba kiri social peace nibaketa social peace social peace harimo education and health by investing amurongo mu kushoma kw'abantu no kotene na 10 minutu nga quality education by investing amurongo by'amagara no kotene na 10 minutu nga obujanja bibi ubwo kwitenga mbere bono bwo kurano yena so bamanya ngo abantu wabahereze be wabakorera ibyo ihangana nguma rukora ikindi mission abantu bakuza ku abantu ubusinge n'ububaho ecyakana bagira strong think tanks abantu ebigombe kustama bakati ba professors kustama bakatikateka bakakiza kuraba mu police yonka wabura mu police yaza kuzo mu cabinet kabe banzu mu think tanks ezo baji niyo kwere kugamba kusharashara mbere bakagita harengo wabo umuntu wabona kugitegereza iza kuzo mu cabinet no parliament indide kabeteka tekirwo hoji ekabeteka tekirwo hoji abukuba bari abakuru mu government n'abantu bakora taraki think tank says on was respecting so itwe ebi bintu binebyo kizo tukatishizwe basti 10 mwakora think tank mbere Paul nanda kwibira mbo wari naza gukosanga project bamasente abuke think tank koma so ko kuza kureba obuto ya obunaije to ya Mali to ya Burkina Faso to ya Chad habwenchi to Uganda to ya Singapore ninga tugira trend ya kuzi tugira trend ya development models yes habwenchi to ya South Korea byakozere tukabukora mu Uganda ninyanga tutamundi agamba ko kari n'ikintu arumana bamwita Mugezi Jonani akajya mu gitogozo waniba umwago kutoreza yo okatoreza yo kukombe ngaro bakora kutoreza yo kunabo mu ngaro ntabwo inchu utoriza kubi abongera toyo kukombe ngaro kandi bakuzona kandi hariyo no kunabe ngaro ngo murundi kandi ni family arumbanda abo bombi ayo good Paulo ko kuza kureba oreba ngo habwenki okutoye birungi n'kutureba okutoya mahanga gagabasize kubikora itwabo nkitakubasa kubikora mbweshi kutwahize imyaka 80 national resistance movement yo mubebembezi kwera ku president Museveni gwara batabukozere general Mozgine rugaba kuyakuzaho nabibitine ku interrogating kutwakwirwa tukatunga transition 2026 general MK akaba president wa Uganda akabasa kuimplementinga modo ya Indonesia akabasa kuimplementinga modo ya South Korea kaga kayahameza tuteka teka nari na babobo wine
Bobi Wine kuyakuzaho akatoya Bobi Wine ujya ngabo ni izo torres corruption itwaye realistic ntureba ngo abantu abarwero meaning jeno emuke barahiye n'icyo kureberaho aha bwenki abo kwa ninyesiga ngo wato ya modejo no bawa chances za ku omwihangire bazacinde no wazuro waringa so tushabe munonga ibi turiyo turebe bitwa bari mu studios turi discussing kandi ibintu birungi kandi turebe ikikwasa kwitiyanga n'ikikwasa kutangara kugira ngo uribiye byo ryo no gamba abantu bakaba inevere kamba turage munonga konka baga kabarengaho beta president baganyanga bakaba bagombera uburu ate you see nabo not even development alone no na well-being y'abantu welfare ni chukuru konka transparency in public institutions o Gotv na busika zitari so ebintu ejante igazi modo yabo ibakozere ibintu jangwa abo nkitari yuko it is not by accident kashate it is not by accident abo hata chairman wa bari sata namwitegereza because public institutions umurimo gwazo gw'amani no service delivery so kora abe umwayombekere university hakaza abana ba university ba Libya erumwa bashomesa nabashashurwa batanyagirwe omwana cheza kugraduatinga bakampanchiza frati bakamuha esente za upkeep nyuka ngira ngo institution ya delivering to that level some institutions were delivering in Libya for RDC Nixon institutions za Libya delivery ya justice ikabiri selective ikabiri it was at the whims of the president Gaddafi kuyabira sima nguchiko uko cyabira chiko yes kuyabasima ngwihanga ngu you know his word was bakaba wa debating so umkushoma social peace yes aho bakike konka kwa wari tumushango omukoti abo kwantu mayisa ngumushango takureta mu urupro Gaddafi wenga arunura anti Gaddafi mwene wabo anti Gaddafi kuyabira ijana yenda justice government ya Gaddafi gitunga so twabasa we cannot compare Libya okay sorry kwa mshaza ngam Sweden Netherlands New Zealand ebe government za zukora abantu nibingana nane bisinga bi Gaddafi yanakora abantu bari Libya kuri mu Sweden abantu kana bagamba kana batera kaburu kugera ngo ambition zitukazanze munonga ngo kore wa ambition mero ndabuza abwenje imyaka nishomo mushanjo mwanya gwetano siburi batize Libya kate Gaddafi kate no mbuze ngo konka nasho mu myaka itano mwanya gwa mushanjo nabo Sweden abwenje umba bikora Okay, well, thanks for the timely program, Paul. I think transition should be prepared early before government falls down. I'm reading verbatim. I'm just reading the message. And the army should be engaged to love their country and to follow the commander-in-chief like this one of ours, Mr. President. Thankfully, Boaz, senior, amawataka to runga urga karaza kaikoti. Okay, messages muzirete, though the producer should also tell us whether we can pick calls in the near future. So, Nixon, government egi ojurum. Ni wakati ndije indagire. Ni tare ndizo, ungaje gabo kirajya ngo ojurum. Ati nore Paul ari mu change niki cyakorwa nore Paul akari kuna leta example ya Bobi Wine nareba nyana banje bakangana nani manyisa umuntu ko kujoburura abantu bese nakabasa kusingwa muri yati nakabasa kusingwa MK nakabasa kusingwa Nixon nakabasa kusingwa Bobi Wine kandi we ultimately nani manyisa bitubwe owa
owakusinga akaba inability to copy the model niyo yaba scope yani no nani ngoma konka nyenda kubagambara ngo ngerezo nayo observinga President Museveni kumara ubwiri ureba ubiyija 86 akaine emyaka 42 yakwata omushija vice president akaine nkashanju netano kiseka Dr. Samson ninyenda kugambira ekintu cha grooming ningo na nachikozero hakari natandikana nacho because toino kwa avoidinga instability wabo takwasireha kintu cha grooming otine bantu hatko kwata team the first team that the president worked with abiyakozere nabo. I am very sorry bakaba bashije abamani n'abakazi kunka nakito mu rungu they were ungroomable tokubasa kwata kintu musoke ukajangwa kano uza kumguruminga kuba president narakazibwe ninga Cosma Sadiebu narikiseko abaine myaka nshanju nengahi ninga name them akaba yomere wamba grooming ari in other words you no grooming abagurisi ninga abagurisi no grooming abato konka ko kuza kureba ziri examples zinanimba South Africa, Tanzania, Zambia, Kenya oreba ngo omushija mukuru akaba bayine ba contemporaries then ine naba hansi abakukora tawa hansi so aho nho kuba no rebera ngo hariho system hariho intention iyo kugira ngo team yanje ya first 11 nyine yo ndijo team ya second 11 na cyo kurebera nakikoze ko kubota kozirecho ubutini matsuko mugambane boss because tarha cyakoze na leta Gotv waje mwamtera akaine meja Jarud bakategeka hatubombi tubaro na Jarud taro na Gotv taro nabamwiriho tubaro na lupsije biona tuburu kandi bakakora ibintu birungi munonga kandi byinshi so nyowe ni ingarakayo njirante no President Museveni atuyambe atandike kutworeka abantu tukakora nshobe 2014 na 15 twargaha twayebembera abantu twaza nambore Ramin Kororo na nambore man hona niko twajwanga twahindura constitution twagera ngo chairman wa party ya NRM ay appointing secretary general na deputy na treasurer na ko kwata Nixon wamuyachuruhu okamuhindura secretary general. What do you mean? No maisangu Nixon yaba secretary general wa NRM omuntu wa Kabongo omuntu wa Kotido omuntu wa Kisoro tarho bwarmanya Nixon because Nixon taragizire exposure yokuza ko yanzurugo umuntu ubakweta Kenneth na Argarua amwe yanzurura mshabaka ruru nyenda kuba secretary general wa party aba bantu bona ba Kenya aba South Africa ba ANC aba Tanzania kuza no wakaba district chairman. It is competition competition ejo numwe leaders bakwizera so wareba wita internal party competition at top network bayizo ngo you are literally saying we don't need to group people even in this party. Testing a competition. Yes, because omuntu orukwenda kuba secretary general arukuru gatororo aryaganira ryari n'umuntu wa Kisoro atamterire se mukumushabaka rurati nyisimbira position ye nyowo witu ntororo nabanyeta nanka bangira ngo niwe secretary general wa district ya Kisoro ninyenda tubuganga nimbarara ninyenda kureba nyonyesimbira ogwo muntu ahere atunge cyo kweta national outlook
atunge cyo kweta national mandate atunge cyo kweta national image hata ye feeling nabasa competing konka kutkurga twaza kororo tukatorana president akaba pate chairman wenaremu tukashitamo musession ya kabiri akaronda baho akataho Nixon akataho bamzizireki mbahinguza ngo tubahinguza ngo mwamwatunjira rawe siyanyu ngwe mutyo. What is the gurumi hata echamheru nichecho ma etuwa wagami so echamheru nicho chukureta nyo nicho chukureta because ko heza kugira ngo internal democracy eyo mpate wajitera ho why wajire kizubu na mama mbabazi ya misbehaving atumucherezana whatever you call it konkecho chakuretera wachenjinga na constitution tukaba tushemerire kukoza sente z'ecamheru kumudufitting konka tukiciriza baho akesimba tukamutera karu tukaba tutashemerire kuhindura rules of the game ngaho kwa ni nyanga ngo bowazi atabeki kuronda temporary solutions exactly kanda permanent so inyowe aho nyine ho buzubu bw'amani and I must be very honest abo kuba na kwabaka ground kwata all the old bubarete nangu yowe ngahati babakuretera bakuretera mu gurusi kintu musoke bakutereho hakana rugunda bakutereho kazibwe speech yoze bakatugamba baro abafire katabareke babakuteraho bakugengwa aba bantu bakaba ba vice ba prime minister mutorane mu president mbaho hazi yumtorane okay yumtorane na gogo akashikana kwegagamba kamsebe yareba no kuyene na manalism zona yona yabyega konka mwete why taratunjire national outlook taratunjire internal competition exposure winchi we abere na rundabo cyabere nki nyine intention ya president Museveni kuronda ba nyowe ekiyabe nabarondera no wakimanya konka nyo finally kunkureba ngo abo yaronzire kuruga uganda list kutera no apo yabaronzire amhari nyo tinku bareba mbuska kako sori nyankore hati tinku bareba mbuska wabandetera habo bona ngo tutorane mu president nyo tinyino unkuyamo ukanyaragera mu korogwanyasha festival so hati wo no wanyashi nondijo ebyo byona it simply means ngo nyowe ko kuchire so ondijo na ainegar bindezi nyowe ko kezanje nizinyoreka ngo from the start turakopiri uguyakoze kigambo kutoye kurutwatoyire struggles nka South Africa nka Tanzania nka Kenya tukaborowinga that leaf manyamoi kuza kuba secretary general wa Kano akar DEO ya Zimbabwe party chairman wa district ya resigning bwa DEO kwiyachiro ko mushaya bakari aba secretary general yaka ku negotiating abamubwa obwa deputy obwa vice president why internal competition producer if at all one was software za masomo please do the needful to give to abantu to waya hona turebe we can also hear from them no problem kachikongeraho ki Nixon yanagamba norombe iboromu Bible netwegyesabingi ndemishomere yari muganda nshoma by the way netwegyesabingi kare bagaba teachereza abana babanabi kwegita nabana babandi reason bakaba turumbe karebi binachade umukuze arnabi umanyengu wona uza kuba nabi tukuriyeki tukugambeki tukorara tukoreki tukora kiriya kiragwa turgo mukatareza rekwatura yo so echi twatagashira revenue yo kugira ngo abana baba bambaki bara bakiriya nitwe
acurubuzu wabwo noza kwendera tore no mwana ukutegatega no wana ate na norebe cyagamba noreba ugumutabano wakabaka no mutasema koke yura murebro mu public algo mchikari yes bamukuza kwiza kubakaba kandi wataka mbere tashamiye gushora abana bakashageresa bombekera umwanya mu gufukira bakambatura mu tyatsi second kings chapter 6 Paul nanyenda buri muntu uri mu office areba mu yango karuji office areba abana be bakuta mu office abana be nari nyina babuje mu office naza bakushanga umuntu ataruwe oyi office ngaba ba pension abarye sente z'abantu kandi bakora kandi nabo barya humura oyo mu office Paul oyo mu office these are waiting for the coffee for if at all some people oyo mu office umwana wabona ari nyuko niwe nayo mu office kongata uza kushanga mwiwe konke ibintu twazawe nuko ukora wari manager wa company umara wawe umaze university na ndakurunda mu mwana kongara kushanga manager atari konke no moko gabimero ukaba kamfate umwana wana zo mu office kandi akarabo muri iyo line akazo muri iyo line because you was sitting standard na practice kongati uri mu office tomorrow Paul last year no manya harenga mbango abazungu yari bakantukana nisigaya bari aho umutakari yakari abamamizi na yeta with office district yatkukashi ana yeta bakabibona nyumbo ndamizi umese tukabasa kurunda ba engineer buri muntu tukamutimira tukatimiza barango tuna tukishera kongo muira bujari bamizi muzi bari for ndenye sigana azterizi bari tarabasirikari endeza akabanzitwa irho zakene azteraka tukachaki yabo amageze kujya mutuhangusia kachaka twena to benefiting because nchakari nikabasa kuma kabo ngo urukureto bakabuye nako ebeba yabaretire nabo kuronda zabo hatu no kushanga mbakara nabo akazi bakawe izoba ni no kubahara nabo akabo nchakari. Good evening Sky viewers, great thanks to all media activists in the studio for their marvelous submissions. Nwamutasa Bill Gates Netanyahu ari mu kikatsi yabari mnonga sa Bill Gates Netanyahu amazine bitinza byankanya hwebi konka yabari mnonga nogamba honorable Ezra yabari mnonga as usual kubanoreba Sky TV director Robert Rwakandare director political mobilization umusetsa hose yabari mnonga always kubanoreba program weje butaragaho tukitwara for granted surely mwe bari mnonga batakurga Sky messages wazere and maybe let's speak this word Kenneth finally twarizorovinga ngo Uganda koreki okwerinde bitukureba ubusere Uganda nandagana mpanga gatakashye going forward n'icyakubasa kwiha ukuzo mu Africa icyo kubanza habeho okupanishinga habeho orakore ku orahambe abantu ka Nigeria ko hambere Muhammad Bazoum Niger habeho arohe bikorwe kwasa korwa muntu icyakwasa kutamisa mugenzi wawe gukora ikorwe sanctions they are not plan ya ECOWAS kurumba kumuya because kikubaho nuko mu statements makoma mukwandika tiktwara cyaboze kagoze kutuza abo kwere kushaga bari with trade ties bine cyawo dutera bingu bakuta sanctions you don't feel it sanctions zezurho because kokuza kwerenga ECOWAS ninga global powers egesha hano bakibagamba konka they issue blanket statements tubakuratsaho hango cyamani habeho seriousness serious action aha muntu rahambe government eterirwa karu ekindi maybe na democracy liberal democracy yaba bajungu bakututaho maybe to youth quitting no shanga buri hanga because ntugenda tugira ngo democracy ya America nitwe no mu Uganda shahidi tugira ngo democracy UK na yije Uganda jo yenyine konka buri hanga
hariho ko kuza wakugiye designinga demokarasi ninjya ngo ukaje designingire kuri rihange iri ukuri maybe demokarasi yakuriya ne basubta applyinga ekindi tuongere ku democratizinga tuyiheho because wa democratizinga conditions zikweretera abantu habaho kuzi conditions zezo ziri social ziri economical ziri political mbwenu tukora ha conditions zezo then to zonsha tangire twaheza kuzikora hoje positively ntuba twatangira kuzo mu Africa then cancer as more silent nowadays volcano dormant active iri silence or audible ninga it is really silence Chiruhura district where he represents jari mugabaka arakana kaya social media Cancerazi. They don't speak, they don't talk when they are. Because I always speak on issues. Okay. Waza ku organizo mbwebembezi nyowe ninyiza hanjonga tinkwija hamuntu so hataru nshonge kundeta umbiro ubwo nimba ari umbireke then you don't just come on tomorrow I don't speak for the sake of speaking so nshonga kwirabeho yuko nyitangisa kugamba wagira uti hakaba henshongeji konka you were silent so everything is moving very well because in a financial year ka endinga tarbo icyakozwe umuyogo mwaka umukorwa between May June dahati nubo tutungire rwirizi ya first quarter so nyuma yo tutamira mu sector committees barenga work plan mbenu you can't to pass a criticizing ekitakatibu okay no it's not a matter of criticizing at times you need to just no constructive criticism okay so what key takeaways on discussion how icyo kubanza bona abantu bari atebo bagira ngo kugurishira government irisirwe akaruru n'ikibi abo kuba umuntu nagumana yorobere cyamuresire umuntu twakoretwe mbundu agumana yisige mbundu n'umukutanka kumwishongora atanka kumutenda amanyango y'intubu yagamba ni mwite mwahurura na timwe marba bataka bakwatwa muri n'umunyeshongora ujya mu nyini cyo kubaha mbene takwiyo cyo kurebera umuntu yakuru mu kubona bona takweza kagera mbabazi najyana najyamwe sekambera nfeya sekambera hash mwana yakuru mu kubona bona mwana yafe babaziri bakagumaho mukanga kumuyamba kwarga yayombe karabatini mbabazi akwati atari grateful to anyone because nobody was kind to that person so umuntu cyamarese nanacyumanye umuntu waramango karetwa mana gabanda kuko bahendekera abakoje just rebera abembe arangwa president rebera abembe zibona cancer acyamane mpi umuntu amango akaruke akaragaharwanyu kawuri kufana kucira abantu bakamwemerera naguma nabatina kongo umuntu arakumanyangu akaruke akari wakashaka baba to twibino agambo rungu eventually amurekere bendera kuyo twahitazana hidden independent bajamurinda unoza kuba ambassador uza kuba RDC umjaya warenga hakaza mukaruba mutera nkuko akoshene kinyesiga wabeni okusinga kumurwanisa aho mutora maji so umuntu yari kusata kuma bamuhagire nagumana amanyangu akarusha nozo mtribe yaguma yari tondu nagumana amangwe mune ginire garakamo abantu abantu batakura ecyakabiri abantu babutosha ni tutunikizo kabaroko hariyo mshama mwita Professor Augustus Nwagaba the consultant na shomesa na makerere Professor Nwagaba 2015 akajya tukangezeho abo MP umbrayman zaina kabari municipality akabowaka nibi arikumanya byona ni container wa governor akashobora abantu bona bakamugera ngo ni consultant wa bank amayenka ko yamugera ngo baraje ati nyo ati batahibanye ba consultant ba revenue vision professor buri abantu baraje ngo mpaka rugo parliament
really yayanga sponsor ni mpira hata mpira bwenda butenzi hata mwana ujya mwigiye ababongereza kandi twine football serious nayo kabara babantu ba patine kitondegere mbetaga ugatenda ko mpira nwaga abantu tubamagereza tubamaka MP z'abarabiri including munareba yari yayanga aje paramendeketa nwaga kuba nwashomeza MP z'abarabiri including amusingire mwana abanyugana nitwe n'ibintu by'umugasho mwemba bagamba twanga kubihurira nyizigana gabikintu cyamwe turi mu bidini turi mu nganda ogutayine sente oguno mwana mwazo yakutakategeka wabonikahi turi mu kihe haza abantu abamwe bomba mbatubara omuntu bakumamanya ngo imwe muri yo ndinde bitine mugasho hatagira tembera ari tebi mu kutegateka mu byo mugasho nabarabona bategeka kisane cyo ndababi and taraba account botu abo kumwe mamunoze ko munyakaturiki yatakahindura idini nana qualifying mwamuto ine ngo munyango yari muto yatakahindura tribe yatagenda ntabwo mana qualifying mwamuto ine n'umwana wananga ishino bwa kwizera yendo gumaho so naguma atari account botu ako bayuwe ya trivial you enshonga zamayitira kuzo mu ntebe yo akatariwe akarishe narishe ngwandishe nguracyo Bueno, so kwikuwa government can reversing a decision now ku advertising na private media amanya mahure no mwashika you can put government in corner against the decision moreover president yashoze mu kanwa ejo kubanza president nuni musimba akagurira ukutaka kwa bantu tinganya president arahurira pressure yebyo president bihandura ingene ntabwo kusinga yakakantu kureka kikashitashikira kugira ngo umuntu radio 5 nenda karanguza UBC tera advertising agency ikigamete kwasa gukora hagera iyo bakwita public broadcaster no kugira ngo ememo ya government no kugira ngo TV hangegera advantage maybe 20-30% business zasigara tuzu competing nka private media abo kuba wanokora audience survey abantu abingi abarebi abashomi abahurikiza n'abakora dara private media cyo kimwe ko rwose president okukigwiza mu kintu mwibaza timujya mu cyo powerful no tukaba powerful umuntu no ku environment president nwazi nkabo n'uwatugize mutakora murabatari so twagira ngo bajya gukurana kuri tukafuta in vain bakuriyo kwica kugira ngo tukataga binda pressure kandi ya environment because hari amahanga radio history is a private nazitine man so really ntotwa yose kitara okay numwe yatagari so nyesiga kwikwa kiteka wayiso ntotwa gamu kugira ngo abunya Uganda atekyo mu kurwana mu Uganda atemu nore waza gukora benchmark nugikora ryogo wakutsigira himwabe muri tukagikora ryo watandikira kutsigire nanye ndakukora benchmark ahabwenche ndiya hindi kandi bowaza ya hari kandi twa imyaka ibiri nyuma twabitira kumwe so wakakora ciki ya katwabitira yabigire twembi wabwenche atari motoka wakakora ciki cyamuretire motoka examples ninku wabwenche nywenche rya niki kinkozere ikindi kira ninga shiniki ikinta kozere kira so sheme bazwaje kuvuga motoka ya sheme kwegeke ikindi shemere kugaruka ha drawing board iki nicyo bibimeze wori Nixon yagabaritse cyo kurebera ubazo mu delegates conference bakagera ngo bahereza party president party chairman I mean amana go kutora na geno sukurutare nabandi actually bakamukamushyikire tatagashyira rengo rwo kugira ngo ndi chairperson wa NRM mu Kirura district konkandi ya ballot paper ya primary twakiriyaho ari ibintu bikubura mbingi ori pate chairperson district
kandi niwomwe uriyo nonda kurwana kutunga bendera yishaze urugendo se kurutara mu district noyenda ngo bakwereze pate kwereze fraga uze kujwekera district ngacya person wayo so no ati kandi wonyesiga nabona ari un pate member nayenda the same flag really notiga kumutera no kugwa kubipanga tugaricha ha drawing board nkapate tugaricha drawing board nkihanga nito twenka abahansi itabantu baburijo sheme kwegarakamu tutera karuru kenshonga tatera ni cyo kiri cyo busasa munonga ruyare ishaza yawe kuruguzo umutwaro ishaza ryona iwe nkayibonyesiga waruguzo umutwaro so to gumwembezi torumbuza bunye takozira abo kubaka kakagwa kagora kabayiko bagire baba ntawa kwigwa uko uryumbururu vuhiri bona ya been a strong supporter wa muntu untakwenda kureta mu discussion mugamba kari wa karofemis karofemis ye nawe ari mbi kunga turisto nyukuru akugenda mu political dynamics mu nyabushozi hit yashire akugenda akatagatsika roho by the way akwati karagizire bukaragaho yes twatwakigambireho umuntu wa kashatu kwindura race akatwara bendera bari abantu babiri bo yabatsigahi n'abantu babo so umuntu tuguragizire bugwara okay fine finally munjeze 20 Nixon to conclude the trade now all that has been said. Kozirege kukamshisha ikijuze twahereka. Wa muretera bayiremo. Ya muretera se kuri. Na personal question ni na cyangwa nani njira. Ya muretera se kuri. Nyenda kusima bagenzi banje abo. Okuganira. Kandi ninyenda ngo twantugamba yihangaritu umuntu areke kutekateka ngo we are attacking the other one or we hate this one ni ntwango uguntu kundogu ogunoshanga bine bakufano konka hate ninza nkakantu ko Kenneth yagamba kantu ka MK project hate norebe iki kintu cyuruho kikabaho kushanga mu sitting president ayino mutabani ari general wamahe atarurita yaringere arukora political rallies arukutwitinga ngo naza kwemera kandi atakarigire mba tukikavuga tini n'ikitabo cyo kuza kushanga tugwijana kushanga mu mutima y'cyonga you see kaki nore politics za Uganda president Museveni akagiro wenge mingi akako jeno muhozi atakagira politics akabaza yakwata katumba wa mara yamutwa ataka mu bitayiringire yamutwa minister w'ibyengutu yakwata jeno muhozi ataka mu bitayiringire yamutwa minister wa internal affairs maisa ngo wamutwa wa mutum cabinet hatu it is political yaba political haza abanyuganda tuyikiriza mukine cyo mbini yakwata muhozi yamutwa special advisor on special operations it is at the level of the cabinet. That is a political appointment. That is a political appointment. It's not an appointment. Nacyo twakora ati twakikiriza mbene shahidi byako banakora biri mu ruya mu ya special advisor you can't see the future clear. Abo kubechi intechiturumu tchine precedence tchine ino akose kigambo benchmarking twaza ku benchmarking tukakireba kiri mu kitabo kiri mu UK kiri ranking historical yes to ino kusonyo bakumbuza ngo MK project no kigambo ngo MC bakagira nkaniwo rwishara ngo zigire bikabinga eti ndeba ruzuguruka timashija nenka so nyo nindeba bintu ndeba ekikanduzo rikitabo cyo kushoma mu kikabo kandonzero kuchide a sitting president with the son who is serving in the is campaigning. He has not resigned. He's not a veteran.
and no problem, no confirmation, no accusation, no nothing. It's so new. Nechin sia muichirize tugment to watching ukusia hichira hende. Unganya I cannot say nguni predicting ngunjija kuhendera. Akot chile benchmark. Okay. So nyoni ndeba benchmark anebe ina yatandikira. Na presidency haro ruling mwenu uya Nixon akugira ngo iki nikisiya okuchira hendere nuko kura chikore lesson abatwara tirimo bari so Nixon finally yes. This is a personal question. So you have since left the RDC office and you're still young. Yes. Toka kuzira kandi myaka 5 nebi you still young. no tukakomira nkwanzo so ihanga kusubira mu what do you expect from you at 50? niza guma first of all nyowe kataha ndumka ningezaho kuba diary for manganya ya kujoininga kidesi mutigarite waza kakazi kama wa chairman wa chairman kandi cyakabiri nyowe tinkargaga mu nare mkan tinkateka kujirga konka ko kuteka byasirira ni kugira nti byasirira tinza kugira ngo watekaje kandi byasirira so konka kugira nti byasirira ngujire ko gutakira mu nare mu wana sikutindiga echa kabiri ni ndeka ngo isi irni hangarito opportunity yo kusavinga abantu mu muringo gundi yija you do it no basa kusavinga abantu mu muringo gundi no president at times no buryaho ore yagarka yayeta abuyaho umuize yagarka yaba deployinga ninga in another way yunga kukori yanwe na hati na ni saving so nyoni nteka ngo kambe ninkore ebikumbasira ninza kumani improving omporamba. Ladies and gentlemen, apologies twarenze masha nyingi but ariko tukabuza madureta itobaganise tukabuza madureta nombuzi personal question ya Sky TV tukwikiriza itoba abaginyi kubuza madureta nawe udatungura uno moderator mbuzi. Ladies and gentlemen, the cat to come mwe bari mnonga bamba following Sky abamba following na kuria Radio 5 topic na be so selective kuleta pano because I knew ngo stretching a borders ukareta world view obwiro bwintichukira kuba simple mwe bari mnonga bari Kenneth Rindira yebare Boaz tumusije it is always tumuru mugoro by the way kurgaho wa katano de no mutakafusia mu rwa kashatu you coming back on Friday tomorrow de harebi ndije mu Radio 5 yebare mnonga Nixon no vuga mashita menji mnonga kwijaha yebare mnonga nyisiga mwebare mnonga the team Mike and the control room mwebare mnonga cyumukorane cyamani by the arabantu benji mnonga bamani enyuma ya kamera azeze abakutureto mu sitting room yawo oguno murundu tujja kwatagana rwa kashatu mbanyeta Paul Abaho turebane kuri mu rwashesha now Radio 5 tomorrow morning murare no bse ebiti bitekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu